अहानबदा मरुओइबा पाव NSCM-IM की लुचिंगबा TS मुइवाना महाकी पोंगनफम लमदम ओइरिबा मणिपुर लापा मतमदा ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमुकोकना तरामना ओकली हाइबा वाफम फोंदोरकली अमदी लोइसिंदना नमसिंदुना थमलिबा केस खुदिमक था तरुकी मनुंगदा लोइसिंगदबनी हाइना सुप्रीम कोर्टना इंडिया की लैरिबा हाई कोर्ट सिंगदा खंगनख्रे मयाम खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी संदोक्चबा नुमिदांगी मणिपुरी पाव मिदेंग ताबिरिबा सिंगबु सुरबला माइरेंबमना तराम नोक्चरी हौजिक मयामना पाव मचा खाइना पिजरी NSCM-IM की लुचिंगबा TS मुइवाना महाकी पोंगनफम लमदम ओइरिबा मणिपुर लापा मतमदा ऑल मणिपुर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेटिंग कमिटी अमुकोकना तरामना ओकली हाइबा वाफम फोंदोरकली हौकिबा चाही डेकेट मंगा की मतुंगदा नॉर्थ ईस्ट की ओइबा तोंगान तोंगानबा फुरुप कया की मरक्ता पॉलिटिकल की ओइबा अतौबा मफम अमा कनबा ngamख्रबा लमदम मसिदगी हौकिबा लुचिंगबा अमना सही यांखै की मतुंगदा महाकी पोंगनफम ओइरिबा उख्रुल डिस्ट्रिक्ट की सोमदालदा लाको मतमदा लमदम मसिदा लेमिनरिबा कंगलु फुरुप कया की मरक्ता अमत्ता ओइबा अमदी नुंगसिनबगी लिपुन पुंदुना अनौबा अवोनबा अमा लाकनी हाइबगी थाजबा दु थंबगा लोइनना महाकपु तरामना ओकली हाइना ऑर्गेनाइजेशन असिगी माइकेदगी फोंदोरकली लोइनना महाकना लमदम असिदा लाकपदा लमदम असिगी कंगलु फुरुप सिंगी मरक्ता लैरबा मिस अंडरस्टैंडिंग सिंग महाकी खोंगचत असिना मरम ओइरगा कोखलनबा ngamba ओइरसनु अमदी कंगलुक की मिटिंगदगी होंदोक्लगा अमत्ता ओइबगी अपुनबगी सक्तम अमुक हन्ना हंजिलक्तुना इंगना पानबा लमदम अमा ओइरकपगी वखलोन अदु ऑर्गेनाइजेशन असिगी माइकैदगी थमलकपगा लोइनना महाक लाकपा मतमदा हराव तयामना ओकलिबा मिपुम खुदिंगमकी नुंगाइबदसु पांगल खुनाइना सरुक यादुना अमत्ता ओइबगी सक्तम अदु उतली हाइना अमुक कोकना मखा तारी लोइसिंदना नमसिंदुना थमलिबा केस खुदिमक था तरुक की मनुंगदा लोइसिनगदबनी हाइना सुप्रीम कोर्टना इंडिया की लैरिबा हाई कोर्ट सिंगदा खंगनख्रे इंडिया की ओइना अपुनबा लोइसिनद्रिबा सिविल केस लाख मपलोंगी मथक्ता लैरि मरमदुना जस्टिस 𝐂𝐄𝐰𝐬 अमसुंग पंकास मिटाल की बेंचना हाइरिबा वफम असि थमलक्किबनी सुप्रीम कोर्टना हाई मियामदा अचुंबा वयल फंगहनबगी पांदमदा लैरिबा हाई कोर्ट सिंगना सिविल केस सिंग लोइसिनबदा अचुंबा वयल तौगदबनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरना पिखतपा थबक थोरम सिंगबु हाई कोर्टना मतेंग पीदुना सुप्रीम कोर्टना पीदिबा डेडलाइन असिगी मनुंगदा लोइसिनगदबनी हाइरि थौबाल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा हैरोक पार्ट 2 मेलाई तंपाक्ता कोइबा लाकपा नहा अमा इसिंग द तासिनबदगी लैखिद्रबा नहा दुगी ममिंग सापम दालिन सिंह अपोकपा कुमार सिंह पापल मनिंग लेकाइदगिनि हाइरि थौदोक अदो ngasi नुंथिल पुंग अमगा मिनिट 35 मुक ताबदा थोखिबनि हाइरि ngasi अयुक पुंग 10 ताबदगी हौना मेलाई तंपाकी ममांगदा लैबा चांदेल डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चना लैबा थमलाई खुलदा ममानबा तरागा लोइनना साक सानरबा मतुंग मेलाई तंपाक्ता नुंथिल पुंग अमदा मेलाई तंपा की पुखरी मपानदा फोटो कामिनरिंगै मफम खंगदना इसिंगदा ताखिबनि हाइरि मिनिट 35 की मतुंगदा महाक लेरमदबदगी इसिंगदा तरंबा याय हाइना थिनबदा पुंग अमगी मतुंगदा इसिंग मनुंगदगी फंगबनि हाइरि खुदक्ता मनाक नकपदा लैबा हॉस्पिटल अमदा पुखतपदा लैखिद्रे हाइबा खंगबंगमखिबनि हाइरि लैखिद्रबा दालिनगा लाकमिनबा ममानबा सिंगना फोंदोरकपगी मतुंग इन्ना ngasiगी चाक चानरिबा मफम अमदी मेलै तंपाकी मफम मखोय लाकमिनरिबा ममानबा अमतदा खंगबा याउदे लैखिद्रबा दालिनना लुटिंगलगा पुरकपा ngakतनि हाइखि तुंगदा युमगी मी लाक्तुना मयुमदा पुखरे हाइरि यूनाको ग्रुप्स की
ꯀꯨꯟꯃꯔꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯀꯤ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯁꯤ ꯁꯤꯇꯤ ꯀꯟꯚꯦꯟꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦ. ꯁꯇꯕ꯭ꯔꯇꯅ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯃꯤꯊꯨꯡꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯔꯥꯕꯠꯇꯁꯤꯡꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯈꯣꯡꯕꯟ आर्ट्स ब्लॉक यूनाको ट्रेनिंग सेंटर चनुंगसु नौना स्पीकर टी.ए. सतब्रतना माइखुम हांगदोकी लोइनना यूनाको की तोंगान तोंगानबा ग्रुप सिंगी चाही असिगी खनगतलबा स्टाफ सिंगदा सर्टिफिकेट अमदी मोमेंटो खुदसिनदुना पुनिंग सुथावतकी थोरम असिगा मरी लेनना स्पीकर टी.ए. सतब्रतना फोंगदोकीबदा यूनाको ग्रुपना मतम सांगना स्टेट असिगी सेनमिटलोन फगतहनबदा अमदी मियोई कया अमा थबक पीदुना लमदम असिदा अचौबा थौदांग कया लौविदुना लाकली मणिपुरदा लनाई ओइना थबक तौबा ऑर्गेनाइजेशन अमा ओइरिबा यूनाकोना लमदम असिगी मियोई कया अमदी थबक पीबा ngamba amasung yamna chokthokningai ni loinana यूनाकोना matung tarakpadasu leibak asigi अचौबा थौदांग कया लौदुना अफबा समाज अमा पुरकपा ngamgani हाइबगी थाजबा लई हाइना फोंगदोकी गसिसु महाइरोई लूप तरुकी थोमी सिंगना अहुमलक सुबा ओइना ख्वैरंबन कैथेलगी अकोइबदा लैरिबा होलसेलर अमदी रिटेलर पोचे योलिबा दुकान सिंग नागमपाल परेंग अमदी मेन रोड की नाक येता लैरिबा बिजनेसमैन नत्रगा ट्रेडर सिंगना चलाइरिबा मफम सिंगदा ममल थेतना योनिंग मवोंगदा योंदुना मियामदा नमथाक तौरब्रा हाइदुना अखनबा ड्राइव अमा चथखरे येंगसिनबगी थबक असि महाइरोई लूप तरुकी प्रेसिडेंट सिंगी मीटिंग मखादा चथखिबने इम्फाल वेस्ट की क्वाकैतेल थौनाउजम लैकाइदा लैबा महाइरोई लूप मणिपुरी स्टूडेंट फेडरेशन MSF मयाइलोई संगदा हौकिबा अक्टोबर की तारीख 13 फमकिबा पाउगी मिफमदा महाइरोई लूप तरुक की कोऑर्डिनेटर अमदी MSF की प्रेसिडेंट हिजम रोशनना निंगोल चकौबा थौरमगा मरी लैनना अमदी फुरुप खुदिंगी पांथोकलिबा मरु ओइबा हराव कुमहैगी थौरम नक्सिलकपा मतमदा पोचेगी ममल का हेना योलिबा सी तोकपिनबा डायरेक्टरेट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन KFNPD ना लौथोकपा पोचेगी ममल थेतोक्तना ट्रेडर्स अमदी बिजनेसमैन सिंगना अनिंगबा अपाम मवोंगदा योंदुना मियामदा अवाबा पीदनबा हाइकिबा लैख्रे मसिगी मतांगदा इंस्पेक्शन ड्राइव अमा चथरगनि हाइना लौथोखिबगी मतुंग इन्ना अक्टोबर की तारीख 19 दा अहानबा अमदी अनुसुबा ओइना अक्टोबर की तारीख 10 दा महाइरोई लूप तरुकी मसिंग यामलबा थौमी सिंगना ख्वैरंबन कैथेल मनुंग पाक सन चथखी ngasi ahumlak subo oina nagamapal pareng yauna main road ki nak yeta ningol chakaubaga mari leinana miyamna maru oiba matal ama oina pamna leinariba haira uhai makal yoliba singi mathakta niyom sumna miyamda fanghalibra haina changsinki thomi singna ngasi chatakiba drive asida pochai yoliba singna KFNPD na lauthokpa akaknaba nongmada changdraba yadraba pochai gi mamal adu thetana yoningba mamalda yonba thengna rakhi pochai yoningba mawongda yolamba KFNPD की प्राइस लिस्ट थेतना हंगदोकलंबा दुकान सिंग मथंग मथंग लोनसिन की मणिपुर लेंगमा की मरी लेनबा डिपार्टमेंट मसी येंगसिनफम थोकलबसु ngasi फाउबा येंगसिनदबगी ममी तादे निंगोल चकौबा खकनतना सही खुदिंगी पांथोकनरिबा अतै हराव कुमै क्रिसमस गान गाइना चिंगबसिंगदसु चप मानना लेंगाकना सिगुम्बा प्राइस लिस्ट थेतना योलिबसिंग असि येंगसिनबिगदबनि हाइना ngasi चथखिबा ड्राइव ता महाइरोई लूप तरुकी कोऑर्डिनेटर हिजम रोशन फोंगदोखी अमदी लमदम असिदा पुथोकपा पोथोकता हेन्ना अमदी मरु ओइना लौमिनसी मापालोंगी पोथोकतना हेन्ना लुबना लौरबदि गेलहोमी सिंग सेनमिटलोंदा मिपाल तांबा खकनतना मिखा पोंदना अदुमक लेगनी होलसेलर अमदी रिटेलर सिंगनसु मियामदा अवाबा हेना पिरोइदबनी लेंगाकना थोकपा ऑर्डर गाकना चटसी मियामगी मायोक्ता लैरबदी लैबाक अदु अफबा करिसु ओइरक्लोय थमोइ सेंगना लमदम असिगी मियामगी फिबम येंगलगा थमोइ सेंगना पोचे योनबियु महाइरोई लूप तरुकना महाइरोई खुनाई अमदी मियामगिदमक होनादुनसु लाई मखा तानसु मियामगी होनाखिगनी मियामनसु चंगसिलिबा थबक थरम सिंगदा सौगतपियु हाइना महाइरोई लूप तरुकना अपील तोरकले
सिंगमी तमी की मरक्ता चेत पमरी थमदुना चटमिनरबदी अखोय मसेल की मरक्ता अरानब पॉलिटिक्स तौरिबसिंग माइथीब पीब ngमगनी हाइना खुराइजम अथौबना फोंदोखरे लमदम मसिदा खुंदामिनरिबा चिंगमी अमसुंग तंपाक की मियोइसिंगा अचेत पमरी थमदुना अखोय मसेल अमनामगी मतेंग पांगनदुना पुन्ना हिंगमिनबगी वखलोंदा लियांगमई इम्फाल मार्केट कमिटी न सिंदुना इम्फाल की तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा लियांगमई फुरुपसिंगना पुथोकपा पोथोकसिंग योंदुना मियामदा फंगहल्लकपगी सरुक अमा ओइना निंगोल चाकौबगा मरी लेनना ngasisu committee asina sinduna segaro takhelambam laikai youth club ta mega liangmai imphal market hangduna liangmai furupna puthokpa pothok sing miyam da fanghankhre ngasi market ase hangdokpagi thoromda liangmai imphal market committee gi chairman 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐰𝐬 luangmai naga council gi president r motokdobo takhelambam youth club ki president pebam boibi amadi liangmai imphal market committee gi chief advisor khuraizam athobana president member oina sarukya ki loinana tongan tongan ba kaithel gi ima सिंगसु सरुक यादुना पांगथोखी अमदी निंगोल चाकौबगा मरी लेनना लियांगमई फुरुप की मियोई सिंगना सरुक याखिबा इमा सिंगदा अचंब खुदोल पोट पीदुना सिंगतम अनि की मरक्ता निंगोल चाकौबना लाकपदा मसिल मनाव ओइबगी नुंगसिनबगी मरी अदु उतखी थोरमसेगा मरी लेनना कमिटी असिगी चीफ एडवाइजर खुराइजम अथौबना फोंदोखिबदा तंपाक्ता तारिबा मैतै सिंगना खनबा वखलगा पॉलिटिक्स तौबा सिंगना संदोकपा अरानबा पाउगा अनि की खेनबा सि अखोइना हंथहनबा मथौ ताई तंपाक की मियोई सिंगना चिंग की मियोई सिंगबु कयाम नुंसी हाइबा अदु ngasi चिंगमी सिंगना तंपाकता लाक्तुना अखोय मसेल पुन्ना हिंगमिनबगी वखलोंदा हांगदोकलिबा मार्केट असिना मयेक सेंगना ताकली मरमदुना अखोय मसेल की मरक्ता लाना पॉलिटिक्स तौसिंदुना नुंसिनदनबा होटनरिबा सिंग असि माइथीबा पीनबगी दमक अखोय मसेल की मरक्ता अचेतपा मरी थमदुना अमनामगी मतेंग पांगनदुना पुन्ना हिंगमिनबा मथौ ताई हाइना फोंदोखी लफोवे करी करी पुंगीबा मतम अमदे याम थेगनकी अतुबा हंदक्ति अखोयगी इचिनिनाव तंपाक्ता लेरिबा अखोय येलहौबी सिंगसिना असि म्याम सि येंगले हायरगा अखोय मुरुवेन अखोय लेंगमैदी पुवारी दसु याम नकनबा अखोय उजिक अदुम थिगलसु aina haida so dum yam nak na leibo ichini na oibli aduna sikuma yam wana initiative lo bi rega sida family wai chang yam na isang na bi saman yolga harau na moina wakal da yam pel laga yolam ba yam si ubukan dai ukan yam pele adaga laga lawri ba mi su aina ying bada harau na lawe maram di moi business ki wakal khande ai so maina koi pulle erga akoi ichini no akoi indigenous मी सिंगे सुमन पुल लेरगा मतम के सुमन उन्नबगी वखलदा नुंगाइबा सि लौब मी गा योन मी से आ तुम येंगदा याम फावे अदना असिकुंबा इनिशिएटिव लौबिरिबा मरुवे ना कोई लेमै इम्फाल मार्केट की कमिटी अदबा मरुवे ना सि क्लब की मेंबर्स ना सिकुंबा मफम बचब पीरे हरगा मोइना मते पांगीरे हरगा अकोई की मार्केट से मपुंग पाहनबगी दमक्ता यामना वंस अगेन ए लेमै म्याम की तरफ से I should say thank you. Yam nungai re, noi na tawi siya ko sukau kauroi hai siya once again tamningi. MLA Radesiamna Salungfamda Community Hall ani Sangadona Miyamda Sinakre Hairok Assembly Constituency gi Manung Chanba Salungfam Kang Thokchau Sapam Lerak Amasung Salungfam Kang Yambem Awang Lekai the MLA Local Area Development Fund 2024-25 ki Makada Nauna Saba Community Hall ani asi Assembly Constituency asigi MLA Dr. Thokchom Radesiamna Hongna Bimatung ina Sangaraga Miyamda Kusinakre Salungfam Kang Yambem Awang Lekai gi Sangaraba Mipun Sangaduda Pangthokpa Miyam Punba Thoramda MLA Dr. Thokchom Radesiamna Chief Guest oina sarukya ki Thoramaduga mari leinana Miyamda wafam kya thamladuna MLA Radesiamna hai aikoi masel gi marakta ngakpi ba ngambagi thongna leiraba matamda nungsinaba mapung fagadabani nungsinaba Watna bana laikai gi chakwa thorangda thinthana bagi maram ama oheloidabani haiki MLA Radesiamna makata na haiki bada ngasi senglaba Diwali kumhai gi nimit asida sangari ba hol ani asina ngasi gi kunai asida nungsina ba haibadu mafam kudingda purakpo oirasano aikoi masel nungsina ba watna rakpa amana ama buthaza ba watna rakpa loinana amana ngangba amana thazana raktaba kaya asina sakwa thorangi thabak sing paikhat bada thinthahali nungsina da ba haiba sana negative oiba wakhalon khalhannabagi maram ama chawno ohelai Mairina amambabu ngalhanbagum afaba wakal khanba nungsiba haiba ngakpiba haibana athoiba lining ohelasi achumba afaba
wafam ama laklabsu nungsinadaba haibasina achumbabu aranba tahanbasina nungsinaba haibasi purakpa ngamhande ngasi miyamda khuchinariba mipunsang ani asidagi afaba wakhalon puthokpham nungsinabagi haurakpham oihalase haiba wafamsu MLA Radesh yamna thamki ngasi gi sangabagi thoram atuda salungfamgi ahal oiraba miyoikeya BJP hairok mandalgi president 𝐋𝐢𝐯𝐞 loinana atai maru oiba miyoikeya su sarukyaki akui imung lekai kungam sak wan adum ai sira community hall sai mayam pumi na mayam ni de karma nana awa share organizer yam nela sa community hall ne adum community hall sira iski diwali ministry yam ni ta da koi apaba apaba minung siaw ba ama gana gana da anara tinara ka pinna ka ko ba adum wa ko dula ka koi salung si mang ha salaga salung de le praza ni ki wakhal de mai ta ba thamoi de na se ai kunna kona min ga apna phakka bu joi ko ba amam bu mai mangan na mulan ba adu ni ni se ge hora ka na ko aba salung na koi se Aligarh Muslim University Alumni Association of Manipur AMU-AAM na sinduna University asibu lingkhat lamba Syed Ahmad Khan bu ningsingba oina sahi kudingi leptana pangthokuna lakpagum Thobal Moizing Community Hall da sungasi Sar Syed Day gi thoram pangthokre Reconnect Reminisce and Rejoice haiba hiramda masak naiba miyoi kyana President member oina saruk yaduna pangthokpa thoram adugi nungi oiba warwol pibada association asigi Information and Publicity Secretary Alhas Muhammad Nasir Ahmad Nahai Education yaung tongan mahiram kayada mangjil thana thabak toramba Sar Syed Ahmad Khan gi wakalon miyamna tamjaningai oi mahakpu ningsingbaga loinana education gi lamda hena chawkhatnabagi wakalonda Alumni Association asina thoramasi pangthokpani mahai tamba university tangai fadana tawdaba yadraba thodang amani Islamic education ga loinana general education jipunna chatminaba mathau tai maramasina association asina paikhalakpa thabak thoram singda miyamna support tawbiyu haiki Association asigi President MD Bariyazudin Sahana Fongdor kibada asigumba University asida mahi tamnabagi entrance test tawbagi center ama leiba amadi tungi mirol oirakadoriba mahiroi singbu amadi alumni asibu lamjing lamtak pinaba counseling center ama hangdokpa mathau tai maram asina aikhoi khudingmakna amata oina thodang lominasi haiki Dr. Hamidur Rahman na exploring the demographic profile of the Maitai Pangal community in Manipur haiba hiramda retired IAS Alhas AR Khana Alumni as Catalyst for Social and Economic Transformation haiba hiramda Alhas MB MD Nasiruddin Sahana Reviving the Spirit of Aligarh Lessons for Today's Generation haiba hiramda Dr. Savina Husaina Walking the Tightrope Educated Women Navigating Professional Success and Family Duties haiba hiramda Alhas Abdul Khalikna Preserving Identity while Embracing Modernity haiba hiramda wangangki thoramadugi manungchana pangal survey haina mingthonba socio-economic survey mobile app ama launch tauki collective responsibility alumni community and the future of Manipur haiba hiramda round table ama famduna khananai ki thoramadugi sarukama oina university asidagi mahaigi mangal fanglaklaga chatliba chahi asida government service panglaklaba amadi PhD award panglaklaba miyoi singda momento piduna ikai khumnabasu utki Manipuri Youth Front of Assam Maifa General Headquarter gi oiba annual general meeting Maifa gi General Headquarter Rongpurda Maifa gi President Thangjam Brojena mifam apu oituna pangthokre mifam aduda Maifa na lakliba chahi asida pangthokadaba thabak thoromgi matangda kupna khana nainaraba matung warep kaya masu lepki warep sing adudi Maifa na chahi kudingi leptana pangthokpagum handak chahi gisu mapan suba ningol jakob gi thoram Zaral Talada Pangthokpa Manipuri loan bu Assam gi Associate Official loan oina Assam Assembly da bill pass tawkrabasu hauzik fawba Assam gi gazette notification thoktriba si athugu matamda thokhananaba Assam government ta taksinba maitai mek bu Assam sarkar na Assam gi education da tamba yaragani haina warep kiba numit March ki tarik 10 bu Maifana chahi khudingi ningsingbagi thoram pangthoklagani Rongpur amadi
Jaral Talada Birti Kendrejit ki mitam yumna ba hotnabada maifana mapung fana sawgatkani maifagi tara suba mapokumon thorambu pak chawna pangthok pahaina warep naki ngasigi mi famaduda maifagi nauna thaupuga da basingkhan ki nauna thaupuga da basing adudi Vice President 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐲 Brojo Kumar Secretary General oina 𝐋𝐢𝐯𝐸 Indrajit Joint Secretary oina 𝐵ikramjit Singha Sanathoi Singha Advisor oina Moirangthem Robindrani ngasigi thoram aduda maifagi Chief Advisor Seram Herazit Legal Advisor Fanjobam Lokenath Vice President Tampak Mayum Salauddin Soram Thoiba Seram Premjitna Singbana saruk yaki Hairangoi thong maibam laikai de leiba socio educational enterprise across the board ki unit mathematical talent hunt club na sinba class 4 dagi 9 fawbagi oiba third state level mathematics competition 2025 ngasi GP Women's College ta maifak na pangthokre angka gi mayon ama purakna bagi pandam da pangthokiba competition atuda saurakna mahairoi ichamri mukna saruk yakhi competition asigi result lakliba November gi tarik anida enterprise asigi official social media page amadi print amadi electronic media ki kuthang da laukthok lagani haina across the board ki managing director Khaidem Fleming mitaina thadorakpa tirolamana hairakli hauzik aroibada maroiba NSM-IM gi luching ba TS Muivana mahaki poknapam lamdam oiriba Manipur da lakpa matamda All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee amukokna taramna okle haiba wafam phongdorakli amadi loisindana namsinduna thamliba case kudimak tha tarukki manungda loisingadabani haina Supreme Court na India gi leiriba High Court singda khangankhre ngasigi oina notice window TV na sandok chaba numidangi manipuri paw matang asel hoijare mideng tabiri ba pumna mapom ka hana khuramjari Nalit Imphal na sponsor toba tha anigi oiba BPO executive amadi anchoring ge training program ama Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta tawzaragani pijariba khudong chaba sing adudi SC ST gi oina fee amata lawzaroi loinana general amadi OBC gi oina 7800 lawzagani adom gi personality amadi communication skill develop tobaga loinana free placement gi khudong chaba chu pijari akak naba seat masingkak oizagani hana lakpa miyoi singda direct entry gi khudong chaba su pijari lengsin biraksi Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta adom gi personality amadi communication skill hangat hanabagi damakta pijari ba khudong chaba sing asi lobiho Master Tobining ba mahiroi singi damakta Sparkle Iju service na abroad ta master toba yabagi khudong chaba pijari Management, Engineering, Professional course yauna any subject ta master tobagi khudong chaba pijari tambining ba mahiroi singi damakta course selection documentation English language training visa application mock interview preparation accommodation na chingba Sparkle gi maikaidigi mateng pijari loinana 100% education loan scholarship facilities part-time job assistant gi khudong chaba su pijari hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani akopa marol gi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoi gi office
Northeast Window TV Building hata New Chekon Road ta lengsinbirau. Welcome to Hakchang Panatamge Hairabadi, Iram the Masimakta the Laiba, Khwaidagi Paraba Hospital Singi Manungda Ama Oiriba, Babina Hospital Lejari. Mapamasida, Tazaba Yarabamadi, Selyamna Changdana, Specialty Kunhen Badana Lying Bagi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Maka Kayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Thawai Hakchang Yauna Lying Jari. Aduna, State Wangmada Muk Karigi Chatlugani, Aikogi Manipur Dasu Hojikti, Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180+ courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.